Zdravo! U ovom videu ću ti reći nešto konkretnije o preslikavanjima u okviru programskog jezika Python. Često će nam biti potrebne, recimo, neke ovakve sitnice, odnosno detalji sledećeg tipa, da, recimo, neki skup brojeva preslikamo na odgovarajući način. Sa preslikavanjima si se već susreo u matematici i znaš da, recimo, za nekom funkcijom f od x, čije je pravilo jasno zadato, možeš da preslikaš sve elemente nekog skupa a. Šta bi, recimo, bilo, dakle, kako bismo uspeli u Pythonu da uradimo sledeći zadatak? Da odredimo površine kvadrata svih onih čije su stranice, recimo, date od 1 do 9. Hajde to da pokušamo zajedno da iskodiramo. Evo ovako. Dakle, krenut ćemo for, nakon toga dolazi a in range. Pošto želimo da stranice budu od 1 do 9, dakle stavljamo 1,10, nakon toga, zbog već dobro poznate sintakse, obavezno dve tačke, i šta je ono što želimo zapravo da se uradi sa vrednostima tih stranica, odnosno želimo da se one kvadriraju, dakle želimo da se odštampa print i nakon toga štampamo a zvezdica a. A zvezdica a, zvezdica a, i hajde da pokrenemo zajedno ovaj program da vidimo šta je rezultat ovog izvršavanja ovog koda. Kao što vidiš, ovde sa desne strane pojavile su se vrednosti 1, 4, 9 i tako redom do 81, odnosno brojevi od 1 do 9 su kvadrirani. Da li možemo nešto slično da uradimo na drugi način? Možemo, recimo, da napišemo funkciju koju ćemo nazvati površina i koja će za datu stranicu da odredi kolika je površina kvadrata čija je ta stranica. Dakle, reći ćemo def, nakon toga ime funkcije, recimo neka je to površina, u zagradi prosleđujemo a, nakon toga stavljamo ponovo dve tačke i nakon toga ono što želimo da se vrati jeste a zvezdica a. Dakle, return a zvezdica a. Ovim smo definisali funkciju i sada ćemo da napišemo glavni deo, a u glavnom delu bi trebalo, recimo, da zadamo neku listu stranica i upravo ćemo je tako nazvati. Dakle, stranice, i u toj listi stranica stavit ćemo da su vrednosti stranica primjera radi 1, 2, 4, 6 i kada smo napravili listu stranica, sada hoćemo da pozovemo ovako napisanu funkciju upravo nad ovom listom stranica, što ćemo raditi na sledeći način. Dakle, ponovo idemo for a in. Dakle, sada tražimo sve vrednosti a koje se nalaze u ovoj listi stranica, dakle, zapravo stranice, tako smo nazvali ovu listu, nakon toga stavljamo dve tačke i ono što želimo da se desi jeste da se na ekranu prikaže print, pa ćemo pozvati površina, evo, nudi se površina od a. I to je to. Hajde sada zajedno da testiramo ovaj program. Pokrenimo ga. Dobro, sačekat ćemo da se program pokrene. I evo ga. Dakle, pojavilo se 1, 4, 16, 36, što zaista jesu kvadrati brojeva koji se nalaze u ovoj ovde listi stranica 1, 2, 4 i 6. Tako da upravo identično onome što smo uradili u prethodnom zadatku desilo se i ovde. Hajde da pogledamo šta je to što još zajedno, dakle, još možemo da uradimo
prilikom preslikavanja, odnosno na koje sve načine možemo da preslikamo recimo neke liste određenih brojeva. Evo ponovo imamo listu stranice i u toj listi stranice dati su neki brojevi, odnosno vrednosti dužina tih stranica, a nakon toga pravimo listu površine koju zadajemo na sledeći način. Dakle, u toj listi površine nalazi se kvadrati tih stranica, dakle A zvezdica A for A in stranice. I nakon toga bi trebalo da se prikaže na ekranu upravo ova lista površine. Dakle, to je jedan od načina. Takođe, evo ga još jedan način, ovo je već viđena funkcija površina, dakle koju definišemo za prosleđenu dužinu stranice A, tako što vraćamo kvadrat ovog A, dakle A zvezdica A, imamo listu dužina stranica, pravimo listu površina, slično kao u prethodnom primjeru, dakle površina od A, dakle pozivamo gore napisanu funkciju za A koja se nalazi u listi stranice. Ono što je malo drugačije u odnosu na ovo što smo do sada videli jeste ovaj ovdje konkretan primjer. E sad, definisana je funkcija koja se naziva obim, jasno je da se prosleđuju tri stranice trougla i jasno je da se vraća suma tih, odnosno zbir tih stranica, to jest obim, a onda smo napravili jednu listu trouglovi koju čine trojke, uređene trojke, odnosno to su trojke koje predstavljaju dužine stranica svakog trougla. E sad, kako se ovde vrši preslikavanje ovih trojki, odnosno ovih elemenata na sledeći način. Dakle, for trougao, in trouglovi, print i ono što je sad karakteristično jeste da se u ovom slučaju otpakuje lista i da se zapravo sa ovom zvezdicom trougao pozove konkretno jedan element koji predstavlja uređenu trojku. I ono što ću ti još pokazati za kraj jeste nešto što mogu da nazovem jednim malim zadatkom. Zapravo, pred tobom stoji zadatak da u nekom konkretnom tekstu koji možeš sam sebi da zadaš, dakle neki pasus, sve što se pojavi, dakle svaki karakter koji se pojavi, a jeste samoglasnik, trebalo bi da se prebaci u jedno konkretno slovo, recimo u samoglasnik i, a sva ostala slova bi trebalo da ostanu upravo onakva kakva jesu. Svojevremeno je na našim TV ekranima mogla da se vidi reklama vezana za cipiripi i otprilike ovaj tekst daj cipiripi od čokolade i lešnika i tako redom bi trebalo da postane tekst koji gdje god se nađe samoglasnik prelazi u, dakle ma koji samoglasnik prelazi u samoglasnik i. Dakle, umesto daj trebalo bi da stoji di, cipiripi bi trebalo da ostane isto, ponovo di, cipiripi, od trebalo bi da pređe u reč id i tako dalje i tako dalje. Ajmo samo zajedno da proanaliziramo šta se ovde sve nalazi. Dakle, definisana je funkcija samoglasnici u i koje se prosleđuje slovo i postavlja se pitanje, ako je to slovo deo ovog ovde skupa samoglasnika a, i, o i u, onda bi trebalo da se vrati, pošto želimo da svaki samoglasnik postane samoglasnik i, da se upravo vrati samoglasnik i. U suprotnom trebalo bi slovo da ostane ono što to slovo i jeste. Evo ga zadat tekst, ovaj tekst je stavljen pod 3 na početku i 3 na kraju navodnika, što zapravo nam omogućava da ovaj tekst bude izlomljen prilikom prikazivanja i šta bi trebalo još u glavnom delu programa da se uradi, jeste da se for slovo, dakle za slovo koje se nalazi u tekstu, ovom ovdje koji je opisan, uradi šta? Dakle, da se na ekranu ispiše pozvana funkcija samoglasnici u i od svakog karaktera koji se nalazi u ovom ovdje tekstu i na kraju da stoji prazan, dakle jedan razmak. Tako da tvoj zadatak u ovom trenutku jeste da probaš
nakon ovog odgledanog videa da sam daš sebi neki tekst i onda da recimo svaki samoglasnik zameniš jednim konkretnim ili već da nađeš neko preslikavanje, dakle prosto da recimo možda sve suglasnike preslikaš u neki konkretan suglasnik ili nešto što liči na ovaj zadatak koji si u ovom trenutku video. Hvala ti na odslušanom videu. Čujemo se ponovo. Zdravo!